Asenze nini ke isiNdebele? Right. Ngilithumele umsebenzi wesiNdebele ngathi bhalani incwadi. Layibhala. Labhala. Stamburu wabhala incwadi ngesiNdebele. Layibhala. Kuhle-ke. All right. Nxa layibhala. Namhlanje ke ngifuna sikhangele nini ulimi esiNdebeleni. Siyezwisisana na ngitsho? Kuhle-ke. Silalele nini? Nxa silezinto zokubhala sibe sibhala esikuzwisisayo. All right. Ngizalinika imitsho. Imitsho le kayiqondanga ngizayihlanganisa. Wena mfuna ungiqondisele kuhle. Engenza thatha into esekucineni ngifake eqalisayo ngiqalise emele ibe phakathi isekucineni. Angithi wena ubusulalela lumuntu ubusuqondisa. Sungitshela usuqondile. Angithi siyezwana? UNozipho indlu uthanyela. Uqondile lokho sikhuluma sitsho njani? Hayi. Sithini? Mel? Sithi uNozipho uthanyela indlu. Yeah. Very good. Angisozathi Nozipho indlu uthanyela. Hayi, asosiNdebele asiqondanga. Nozipho uthanyela indlu. Angitsho? Bese sibuya ke lenye njalo umutsho. Uthi ubuhle imiganu ugezisa. Stamburu uzwile lo? Uzwile? Ngithe lalela ngithe ubuhle imiganu ugezisa. Uqondile sikhuluma njalo isiNdebele? Hayi. Ustamburu kasiqondisele unga. Asimlalele men. Uzinhle ugezisa imiganu. Okhulumileyo mbani? Uwe men. Mbani okhulumileyo? Yini? Ubani? Umele. Hayi, meli ngithe akumele sizwe. Uzinhle ugezisa imiganu. Uzinhle ugezisa imiganu. Angitsho? Yikho lokhu okuqondileyo. Sithi thina uthulani inkomo uye kwelusa. Uthulani inkomo uye kwelusa. Sikhuluma njalo? Hayi. Sithini Mary? Uthulani uyeluse inkomo. Ibale lithi uye kwelusa silifaka siyalifaka. Ngubani lo sengenile? Uthadiwa. Nanguyana. Uyangizwa Thadiwa? Thadiwa. Uyangizwa? Uyezwa? Uyangizwa Thadiwa? Hayi. Utsho njani hayi nxa ungangizwa? Utsho ukuthi uyangizwa. Ususizwa khathesi? Sungizwa? Akuqondise qondisa ke lapha Thadiwa. Umfana inkomo usenga. Sikhuluma sithini isiNdebele siqondile? Umfana inkomo usenga. Qondisa leyo umutsho akuqondanga. Thadiwa? Umfana usenga
Umfana usenga inkomo. Yes, very good. Umfana usenga inkomo. Right. Elihle ngelithanyelwayo iguma. Elihle ngelithanyelwayo iguma. Yes, Mel. Mel? Iguma elithanyelwayo lihle. Hayi, elihle ngelithanyelwayo iguma. Elihle ngelithanyelwayo iguma. Asiqondiseni lapha. Tadiwa? Yebo, Mel? Mel? Iguma elithanyelwayo ngelihle. Lalela kuhle. Elihle kumele u-elihle lowa angajinji. Amabala singawajinji. Siwatsho enjalo singawaguquli, angitsho. Elihle, u-elihle lowa kumele umfake enjalo, ungamguquli, ungamtshintshi. Elihle iguma, elihle ngelithanyelwayo iguma. U-elihle abe njalo, ngelithanyelwayo abe njalo iguma. Asiwafakeni kuhle amabala lawa. Asizameni zama Mel. Isithini? Asiqale ukuthi iguma. Asiqale ngebala right elithi iguma. Iguma elihle ngelithanyelayo. Yay! Very good. Iguma elihle ngelithanyelwayo. Amabala la siyawavuxa siwavubavube. Kodwa kumele siwafake kuhle bese siwusakha imitsho. Iguma elihle ngelithanyelwayo. Sijayele nxa sibhalisa iNdebele ukuthi siphonge ukubhala sithathe kuphela leliyana ibala silifake sithathe. Hayi, kuqakathekile nxa sibhalisa iNdebele sibhala amabala aqondileyo, sibhale lokho esithi yisivumelwano. Amabala ethu avumelane, singaphongi ukubhala ukuthi leli libala lesiNdebele, leli ngiyaqalisa ngalo, leli ngiyalifaka ekucineni. Hayi, umutsho wakho lawe ubale uzwe ukuthi kambe nxa ngikhuluma lokhu kuqondile yini. Angithi siyezwisisa? Yebo. Kuhle-ke. Balaya ogogo abantwana. Nanso yenye. Balaya ogogo abantwana. Asiqondiseni lapha. Ngiqale ngelithi balaya ogogo abantwana. Ngumutsho lowa nguvoxavoxile lo mutsho, ngawuvubavuba. Asiqondiseni. Mel? Yes, Mel? Ogogo balala nabantwana. Yes, very good. Qala ogogo balaya. Ukulaya yikucebisa ngithi bantwana lingabokwenza lokhu, bantwana lingabokwenza lokhu. Ogogo balaya abantwana. Angitsho? Kuhle-ke. Imisebenzi iqakathekile yonke.
lo uzwakala ingani uqondile, kodwa singawuvuba njalo, singawubhala, singawukhuluma ngenye indlela. Imisebenzi iqakathekile yonke. Singathini? Singathini? Tatiwa? Tatiwa sekuthathela umeli. Tatiwa, ake sizwe ngawo. Khuluma. Tatiwa nathi. Yebo, Mel? Mel? Iqakathekile imisebenzi yonke. Ye, singathi iqakathekile imisebenzi yonke. Kumbe singaqalisa ngobani? Siyathi imisebenzi iqakathekile yonke. Mina yimi ngitsho njalo. Yimi ngitsho njalo. Asicabangeni okunye futhi. Asiqalise ngoyonke. Yebo, Tatiwa. Yonke imisebenzi iqakathekile. Very good. Yonke imisebenzi iqakathekile. Yonke imisebenzi iqakathekile. Ake limbhalele mfuneni imitsho emibili. Uqala unjele uyivoxile. Kevin, nguphi uKevin lo? Uriel, teacher. Oh. My third name. My third name. Grade bani wena? 4. Laba phela ngo-3 uyaba. Kubo grade 3. Ngo-grade 3 laba Uriel. Lapha nabo Mel Junior. Angithi. Ye. Ake limbhalele yena umbhalela eyakho. Siphangise. Qala unjele ukuthi 2 ubusuyilungisa. Asibhaleni. Bhala Tatiwa. Bhala Mel. Mbanosela wakho mucho. Mbanola wakho asitshele. Kuthiwani Mel akusitshele wakho? Sitshele phela. Sitshela phala wakho. Kakukho. Bayafunda ababili. Singathini? Yebo Mel. Yebo Mel. Zam. Makosa hizi. Zam. Zam. Betheni. Asithi belitheni. Utheni? Lina litheni. Hayi mfuna wakho amfunela awamanje wami nginikile. Nikala wenu sizwa wenu. Athi wana wenu. Yebo. Yebo Mel. Umlilo ukudla phela. Umlilo ukudla phela. Very good. Very good.
asiqondise. Kanti Makhosi eza sabona. Esabona. Eza. Hayi sifuna uMakhosi ayikho umama. Sifuna uMakhosi. Right. Asiliqondiseke, Mel. Very good. Asiqondise? Yes, asiqondise. Basa umlilo upheke ukudla. Yeah, very good, very good. Ngekuthi ukuthi umlilo upheka basa umlilo upheke. Thathiwa ususele kumele sesinikile eyakhe umutsho akusinike lawo wakho isikhathi sesihambile siphowa Bayafunda abantwana. kuqondile phela lokho. Sifuna ukungaqondanga bese sikuqondisa ngithi sithini 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 esikolo abantwana bese sithi yebo Mel. Yes. Isikolo funda abantwana. Esikolo ufunda abantwana. Kulungile-ke ngizalinika umsebenzi ngemuva kwalokho esikuchasisileyo. Libhale ngizafuna libhale imitsho engizalinika yona iyabe njengayona. Ayiqondanga. Angitsho ubusubhala kuhle uqondisa. Njalo libhalele la linga type anti libhale njengoba mina ngibhalile. Ibizo lakho ulibhale. Grade 3 ubhale. IsiNdebele. Angitsho. Yes, singakhohlwa ukubhala amabizo ethu. Suzathatha-ke usuthatha-ke isithombe somsebenzi wakho owubhalileyo usubuyela lapho ohambisa khona umsebenzi wakho kuma-homework. Angitsho. Usuthumela-ke kulink yakho kuportal yakho. Right. Okunye nxa sibuya la esizofunda. Kambe yebo singabuya sigqoka amagawuni. Thina siye DLC. Siyabuya sigqoka amagawuni. Hayi. Sigqoka njani? Sigqoka njani? Kuhle njengoba sinje. Siyavuka ekuseni sixubhe sigeze. Xa sesimelele ukubuya la sesiye DLC. Anti? Singayekeli ukubuya singagezanga la. Ngiyabona abantu nxa bebuya lapha bengagezanga. Anti sigeze sixubhe sidle sesimelele ukuya esikolo. Athi sisesikolo la. Ayikhona umphura uphuraze. Yebo. Hayi asobe sifunde kuhle. Yikho siyageza sigqoke kuhle sesithatha amabhuku amapheni ethu sesimelela ukubuya-ke nxa sifunda siyabe lokhu sikufunda sikubhala sifunda-ke sikubhala ekucineni sesiyamelela umsebenzi esiwuphiweyo siwubhale lawo siwuthumele. Ngizakhangela ngizibonanga incwadi zenu. Kuzamele incwadi zenu zizabuya futhi yini lizikhangele kuhle. Angithi siyezwisisa? Namhlanje sesiqedile bekuyingumel Junior lo Tatiwa Stamburi. Angithi right. Sizabonana futhi kusasa likhumbule ngo-1 siyabe sifundisa iNdebele. Zonke insuku lingakhohlwa. Ngesikhathi bani? Ngo-1. Ngo-1 singakhohlwa. Namhlanje
salani kuhle, lisanitize, sanitize.